Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zitandukanye Royal TV yabateguriye ni saa 9 n'igice zuzuye neza hano muri studio zacu. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye, ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba agiye kwibandaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi gushishikariza abaturage gukoresha ibyakorewe mu Rwanda, anasaba ko ibikorerwa mu Rwanda nabyo byacuruzwa ku giciro kidahanitse kugira ngo bihuzwe n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Urubanza ruregwamo Suliyetona Jean Claude Seyoboka kuri uyu wa kabiri rwakomereje mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kanombe. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byeguriwe abikorera. Naho hanze imipaka y'u Rwanda turaza kubabwira ko mu Bufaransa Nicolas Sarkozy wigeze kuba perezida hagiye kujyanwa mu butabera gukurikiranwaho ibyaha byo gusesagura umutungo w'ishyaka mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2012. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba bagiye kwibandaho, mbaye ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi gushishikariza abaturage gukoresha ibyakorewe mu Rwanda, hanasaba ko ibikorerwa mu Rwanda nabyo byacuruzwa ku giciro kidahanitse kugira ngo bihuzwe n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Ibi umukuru w'igihugu yabisabye ubwo kuri uyu wa kabiri yasuraga agace kahariwe inganda Special Economic Zone, nyuma akaza no kugirana ikiganiro n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gasabo. Iyi nkuru rero turacyarimo kuyibategurira, turagigarukaho mu kanya. Dukomeje mu yandi makuru twabateguriye, ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ntibikiri mu maboko ya leta kuko byamaze kwegurirwa abikorera bo mu itsinda Ocean Group. Leta ikaba yagiranye nabo amasezerano y'igihe kirekire ariko azajya asubirwamo buri myaka 5. Hagati aho ariko abaturage ntibavuga rumwe kuri serivisi bazabona muri ibyo bitaro kuva bivuye mu maboko ya leta. Bamwe bavuga ko serivisi babonaga zishobora ngo kuba nziza kurushaho, cyangwa se abandi nabo ngo bakavuga ko zishobora gusubira hasi. Bonaventure Cyubahiro yarahatubereye. Ibi bitaro by'Umwami Faisal nibyo byamaze gushyirwa mu maboko y'abikorera, aho bamaze kugirana amasezerano na leta y'u Rwanda y'igihe kirekire, ariko nyuma y'imyaka 5 bakazajya bayasubiramo. Bamwe mu baturage rero baturiye ibi bitaro ndetse n'ababigana batubwiye ko uburyo bwa serivisi babonaga muri bitaro batizeye ko bashobora kutazongera kububona, ariko hari n'abandi bavuga ko ahubwo zishobora guhinduka. Ahubwo icyo kintu naracyumvise, nibaza impamvu leta ihise itwara ibitaro byacu twari tumenyereye. Iyo mpamvu yaratuyobeye, ariko kuba icyo twabyakiraho ndumva wenda uwo mushoramari waje ashobora kutazatuha serivisi neza. Njye numva ko bwanjye kuba byakwegurirwa abikorera ku giti cyabo bashobora kurushaho kugira serivisi nziza, kubera ko baba bashaka inyungu, bakeneye nuko abantu bose babona serivisi nziza kugira ngo nabo bubake izina, bagire n'indi ntera bagaragariza abantu bose ko bahinduye imikorere. Twe twarabibonye nk'abari bari hano, hari tubona ibikoresho byinshi byarahindutse mo hano, ko biro zari ziteye zarahindutse. Muri make serivisi ubona zizahinduka kurusha uko byari bimeze. Kuri iki kibazo cya serivisi zishobora kuba zitazanoga igihe ibitaro bimaze kwegurirwa abikorera, Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba avuga ko icyo kibazo abaturage batari bakwiye kukigira. Icyo navuga rero nuko bamara impungenge, kuko ntaho abaganga bagiye, ntaho ibikoresho bigiye, ntaho umutima wo kubavura ugiye, ahubwo tubonye abafatanyabikorwa baje kugira ikindi bongera, baje kuzana ubumenyi bwabo bongera ku bwari busanzwe. No kumara impungenge abaturage, kuko ahubwo bakwiye kubona yuko ari ikindi kintu cyiza cyiyongereyeho kize gushyigikira ibyari bihari, ni investment. Ahubwo bakwiye kubigana kurushaho, nabo bakabitegerezamo byinshi kurushaho. Ntabwo rero bakwiye kumva yuko Faisal igiye kumererwa nabi kuko ifashwe n'abikorera. Nyuma rero yuko ibitaro by'Umwami Faisal bimaze kwegurirwa abikorera, hari serivisi nshyashya ngo zijye kugaragaramo, nk'uko Dr Emile Rwamasirabo warahusanzwe ayobora ibi bitaro ushobora no kongera gukomeza kuyobora hatagize igihinduka. Avuga ko bashobora kuzajya bavura noneho umutima n'impyiko batarinze kohereza abantu mu mahanga nk'uko byajyaga bigenda.
Bonaventure Cyubahiro, Royal TV, ku bitaro by'Umwami Faisal byamaze gushyirwa mu maboko y'abikorera. Ndagushimiye cyane Bonaventure Icyubahiro. Urubanza Suryetona Ale Jean Claude Seyoboka ukurikiranweho ibyaha birimo ni jenoside rwakomereje mu bujurire mu rukiko rukuru rwa gisirikare ruri i Kanombe. Suryetona Jean Claude Seyoboka yabwiye urukiko ko impamvu ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatanze busaba igifungo cy'iminsi 30 cy'inyongera ku gifungo cy'agateganyo ngo nta shingiro zifite, ahita asaba ko icyo cyemezo giteshwa agaciro. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo bweretse urukiko rukuru rwa gisirikare ko bwasabiye uregwa igifungo cy'agateganyo cy'inyongera kugira ngo rubone umwanya uhagije wo gukora iperereza kandi ngo ni ibintu bwemererwa n'amategeko. Tito Dusabirema yari mu rukiko rukuru rwa gisirikare maze adutegurira inkuru ikurikira. Urubanza ku bujurire bw'igifungo cy'iminsi 30 y'inyongera ku gifungo cy'agateganyo cyakatiwe Suryetona Ale Jean Claude Seyoboka rwatangiye inteko iburanisha y'urukiko rukuru rwa gisirikare ruha umwanya Seyoboka ngo asobanure impamvu y'ubujurire bwe. Seyoboka yatangiye agaragariza urukiko ko atabonye kopi y'ifungwa yaba ku gifungo cya mbere cy'agateganyo ndetse n'icya kabiri. Akomeza agaragaza ko impamvu ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashingiyeho musabira igifungo cya kabiri cy'agateganyo zidasobanutse. Seyoboka n'umwunganira mu mategeko Metera Robert Nkundabatware bagaragaje ko uburyo Suryetona Seyoboka yazanywe mu Rwanda busobanura ko yari yarakozweho iperereza igihe gihagije, dore ko icyo gihe uregwa n'umwunganira bakibara mu myaka 23 yose, bityo bagasobanura ko iperereza ryakozwe rihagije nta mpamvu y'igifungo cy'inyongera ku gifungo cy'agateganyo. Uregwa n'umwunganira bakomeje basobanura ko igikenewe ari ubutabera bwihuse. Ku ikubitiro Seyoboka ubwe yavuze ko asabira ubwo butabera abavuga ko yabakoreye ibyaha. Mu gukomeza kugaragaza ko inyongera y'igifungo cy'agateganyo idakenewe, Suryetona Seyoboka n'umwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaza igihe naho bageze bakora iperereza ndetse banumva abatangabuhamya. Bemeza ko n'igifungo cya mbere cy'iminsi 30 y'agateganyo ubushinjacyaha bwahawe bwagipfushije ubusa. Bongeraho ko nta kigaragaza ko n'iminsi 30 bongerewe bazayikoresha neza. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatsimbaraye ku mpamvu zatumye busaba inyongera y'iminsi 30 ku gifungo cy'agateganyo. Bwavuze ko iperereza ryimbitse no kumva abatangabuhamya bigomba guhabwa agaciro ku muntu nka Seyoboka ukurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo n'icyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwibukije ko bufite uburenganzira buhabwa n'amategeko bwo gusaba ko igifungo cy'agateganyo cyongerwa kugeza nibura ku mwaka wose, bityo ngo igifungo cy'agateganyo cy'inyongera cy'iminsi 30 nticyakagombye guteza ibibazo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare kandi bwasabye ko urubanza rwa Seyoboka rutandukanywa n'urwo yari yakatiwe n'inkiko gacaca kuko ngo rwateshejwe agaciro. Ibi uregwa n'umwunganira babiheragaho bagaragaza ko iminsi 30 y'igifungo cy'inyongera cy'agateganyo atari ngombwa. Nyuma y'impaka z'urudaca hagati y'ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'uregwa n'umwunganira mu mategeko, urukiko rukuru rwa gisirikare rwanzuye ko ruzasoma urubanza rw'ubujurire ku nyongera y'iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2007 saa 3 z'amanywa. Tito Dusabirema, Royal TV. Harakoze cyane Tito Dusabirema. Ndabibutsa ko mushobora kugira kandi uruhare muri aya makuru mutwoherereza ubutumwa bugufi mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp murimo kugenda mubona ku screen yanyu. Hanyuma ubutumwa bwanyu turaza kugenda tubusoma. Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite yemeje umushinga w'itegeko rivugurura ingengo y'imari umwaka wa 2016 2017. Iyi ngengo y'imari ikiyongeraho miliyari zikabakaba 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyakora muri iyi ngengo y'imari ivuguruye inkunga z'amahanga ngo zagabanyutseho miliyari zisaga 38. Imishinga y'iterambere nayo iragabanywa bitewe nuko hari abaterankunga bagabanyije inkunga zabo. Florence Kizwera afite iyi nkuru ku buryo burambuye. Ingengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 yatowe mu kwa karindwi umwaka ushize ingana na miliyari 1949 z'amafaranga y'u Rwanda. Ugendeye ku mpinduka mu mafaranga yarateganyijwe kwinjizwa, bityo bigatuma n'uburyo yarateganyijwe gukoreshwa buhinduka, bigomba kubaho ko ingengo y'imari ivugururwa. Mu mushinga w'itegeko watowe n'abadepite 60-68 mu kuyivugurura igomba kuva kuri miliyari 1949 n'ibice 4 ikagera kuri miliyari 1954 n'ibice 2, bigaragaza inyongera ya miliyari hafi 5.
Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari muri iki gice cy'umwaka ryagenze neza kuko nk'amafaranga aturuka mu misoro agera kuri miliyoni 623 yarenjejwe mu gihe hateganywaga 624. Ibi byagenze nguko byari biteganyijwe, nyamara ariko ngo hari amafaranga agomba kutaboneka nka miliyari 39.5 yigomwe ku misoro kubera guteza imbere gahunda y'ibikomoka mu gihugu ndetse n'amafaranga y'inkunga ya Global Fund atakibonetse angana na miliyari 45.2. Ibikorwa by'iterambere bigomba guteganyirizwa amafaranga angana na miliyari 785.7 bitewe no kugabanyuka kw'aya mafaranga yagomba gutangwa na Global Fund. Iki abadepite bagifata nk'impungenge ikomeye niba ibikorwa by'iterambere bizagabanywa. Murabona yuko batubwiye ko ku ngengo y'imari ijyanye n'iterambere izagabanukaho miliyari hafi 7.8 n'amafaranga menshi. Nyakubahwa Minisitire, nibyo turagenda dutera imbere, hari amafaranga menshi yiyongera y'imbere mu gihugu ko ahantu henshi hanini mu mishinga minini byose biba bigana mu iterambere, ko mutakoze uko mushoboye ngo murebe aho mwakura handi mwongere kuri budget ya development ko ari irimo imishinga minini cyane abanyarwanda baba bategerejeho inyungu. Nyamara ariko nubwo bimeze bityo, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko nta mafaranga menshi yahinduwe ku ngengo y'imari yari iteganyijwe. Ibi ngo ni ugusaranganya bitewe no gukumira ibibazo. Ambasaderi Gatete Claver ayobora iyi minisiteri. Icyo nashaka kugira ngo nshimangire nuko ibyo twahinduye ari ibyiyongera, ntago bivanaho budget yari isanzweho, ariko ni ukugira ngo turebe ko twasaranganya cyane cyane bitewe n'ibibazo bishya byagiye bivuka, ari nako turebe ko tugenda dukumira izo ngaruka nyinshi zigenda ziba hanze ndetse no guhindura imikorere cyane cyane mu areas zidufasha muri exports na made in Rwanda campaign kugira ngo zigire impact zidufashe mu gihe cyava no mu gihe kirekire. Inyungu iri hejuru ku mabanki ni ikibazo kigaragazwa nk'igishobora kubangamira abikorera ngo babashe gukora mu buryo bwihuse, cyane cyane hazamurwa ibikorerwa mu gihugu. Iki kibazo ngo kizaganirwaho kuko na banki zitabonye inyungu ngo ntibyazorohera gukora. Ambasaderi Gatete Claver: Ibyo ari byo byose tugomba gushaka uburyo tuzamura resources zacu kandi dufatanyije n'abikorera, ndetse no muri retreat iri imbere tuzaganira mu buryo burambuye bujyanye n'icyo twakora kirenze icyo twakoraga nka leta, ariko nanone dufatanyije n'abikorera, ndetse tunaganira no ku bibazo binyuranye bijyanye na interest rate, bijyanye n'icyo twakora kugira ngo tunafashe n'amabanka kugira ngo nayo ubwayo ibiciro bishobore kuba byamanuka bifashe buri muntu wese. Mu ngengo y'imari ivuguruye, amafaranga aturuka ku baterankunga agomba kuba miliyari 326.6, bivuze ko yagabanyutseho miliyari 38.8. Amafaranga aturuka mu ishoramari rya leta hateganyijwe miliyari 11.5 azava mu kwegurira abikorera imigabane ya leta yari muri I&M Bank, agahita ashyirwa mu ngengo y'imari ivuguruye. Inguzanyo zo hanze ziteganyijwe kungana na miliyari 367.7. Aya mafaranga yiyongereyeho miliyari 7.4, naho amafaranga aturuka imbere mu gihugu mu kuziba icyuho azangana na miliyari 54.8, bivuze ko yiyongereyeho miliyari 20.8. Fulgence Kizwera, Royal TV. Harakoze cyane Fulgence Kizwera. Hari bamwe rero batangiye kutwoherereza ubutumwa bugufi bakoresheje nimero yacu ya WhatsApp nkuko nari nabibasabye. Mukomeze mutwoherereza ubutumwa n'ubundi namwe turakomeza kugenda tubusoma. Hari utubwiye ngo mwiriwe, ngo Royal TV aradushimira ku makuru, ngo Nahimana gukorera mw'uwo rwiyemezamirimo wegukanye Faisal, kuko bimaze kugaragara ko iyo ikintu runaka cyari cya leta kikagurishwa serivisi ngo ziba mbi kuko bo baba bashaka inyungu. Murakoze nawe Cyprien. Hanyuma hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe, ni Maurice Godiari, twishimiye amakuru meza mutugezaho, urakoze cyane. Hanyuma hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe neza, ngo turabashimiye ku bw'amakuru meza mwatugejejeho y'ingirakamaro pe, ngo murakoze. Ni Olivier Musanze, urakoze nawe Olivier. Hanyuma harimo undi muntu watubwiye ngo mwiriwe neza, ngo King Faisal, ngo twizere ko izakomeza gukora neza nkuko byari bisanzwe. Hari n'undi watubwiye ngo nitwa Evariste, ese ibyo bitaro ngo
babihaye abikorera kubera iki? Reka dutegereze wenda abo cyeguriwe nabo bazaduha serivisi nziza. Hanyuma rero harimo n'uratubwiye ngo mwiriwe neza, ndi Emmanuel Dusabirema muri Gikomero. Icyo mbona kuri gahunda yo kuba King Faisal hawe n'abikorera, njye ndabona bigiye gutuma serivisi zaho zigenda neza kurushaho. Mboneyeho no kubashimira ku makuru meza mutugezaho, murakoze cyane. Harimo rero n'ubundi butumwa bugufi mukomeje kugenda mutwoherereza, mukomeze kubutwoherereza kuri nimero yacu ya WhatsApp, turakomeza kugenda tubusoma nyine hagati muri aya makuru yacu. Dukomeje no mu yandi makuru twabateguriye, ibihugu bya Uganda n'u Rwanda biri kurebera hamwe uburyo abafite ubumuga bakwitabwaho kurushaho, bagahabwa uburenganzira bungana ku kigero kingana n'icy'abandi. Mu nama ihurije izi mpande i Kigali mu Rwanda, harigirwa hamwe uburyo uburenganzira bw'abafite ubumuga bwarushaho kwitabwaho muri ibi bihugu, harebwa ingamba zafatwa ku mbogamizi zituma ibi bitagerwaho. Vincent Nibizi. Hera nibwo twabashona kumenyekana, ariko kumbwira ngo leta y'ahanga mu cyaro hasi ngizatureba, reka. Ngerageze Thomas ni umusore mu kigero cy'imyaka 27 ukomoka mu karere ka Kayonza. Mu buhamya atanga bushushanya agaciro kagayitse ngo bamwe mu bafite ubumuga bahabwa, cyane cyane mu bice by'icyaro. Ngerageze ahamya ko abafite ubumuga bo mu byaro badahabwa uburenganzira bakwiye ku gipimo kingana n'icyabo mu mijyi, kandi ngo si umwihariko w'abadafite ubumuga kuko na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bakibasonga. Ahubwo gusa bo ni ukuduhiga ngo zana mituweli, ngo zana inyubako, mu gitondo aho yajyanye ku rugi bajya kuri gutura hejuru ngo zana inyubako. Ubwo urumva ko nyine ni ugusonga umuntu. Ibi Ngerageza avuga abihuriraho na bagenzi be bakunze kunenga agaciro bahabwa ugeranije n'abadafite ubumuga. Ibi kimwe n'izindi mbogamizi abafite ubumuga bakigaragaza, n'iby'inama ihurije u Rwanda n'Ubuganda i Kigali iri gushakira ibisubizo. Bayobowe n'abafatanyabikorwa mu gufasha guteza imbere uburenganzira bw'abafite ubumuga no kudahezwa mu iterambere, buri gihugu kiragaragaza imbogamizi zacyo. Icyakora mu gaciro abafite ubumuga bahabwa, ibi bihugu ngo nta tandukaniro bigaragaza kuko hose ngo bitari ku kigero gishimishije. Nubwo bimeze bityo ariko ngo hari iby'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere byakwigira kuri Uganda, hashingiwe ku kuba hari nk'ibicuruzwa bigenewe abafite ubumuga byakuriweho imisoro. Uyu ni Edson Ngirabakunzi wo mu ishyirahamwe ry'abafite ubumuga mu gihugu cya Uganda. Urugero, hari nk'ibijyanye n'amavuta bisiga. Nko mu minsi yashize muri Uganda bakuyeho imisoro ku mavuta yisigwa n'abafite ubumuga bw'uruhu. Byabanje kugorana, ariko ibi ni ibintu bigomba kumvwa n'abashinga amategeko ndetse n'abayashyira mu bikorwa. Kandi igikorwa nk'iki sinzi ko kiri mu Rwanda, ni ikintu ibihugu byagakwiriye kwimakaza. Iyo twahuye nk'uku rero, ni amahirwe yo gusangizanya ibyateza imbere abafite ubumuga. Inyungu z'inama nk'iyi minsi ine zemejwe kandi na Jean Damascene Nsengiyumva, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, wavuze ko u Rwanda ngo rufite amategeko arengera abafite ubumuga kandi ko uburyo yubahirizwa bishimwa. Icyakora kuba hari abafite ubumuga bakigaragaza ko badahabwa agaciro ngo byerekana neza ko hakiri urugendo ku ruhande rw'ibyamaze gukorwa. Dufite abahagarariye inama y'abafite ubumuga ku nzego zose. Akamaro kabo ni ukugaragaza ibyo bibazo byose ndetse bigakorerwa ubuvugizi ngo bibonerwe ibisubizo. Icyo navuga, kwinuba navuga ko bitabura, ni uburenganzira bwabo. Ariko nanone uko dukomeza gutera imbere, navuga ko leta itakorera byose icyarimwe. Ubuvugizi mu kubahiriza amategeko agamije kurengera abafite ubumuga muri ibi bihugu ni ingingo nkuru iri kwibandwaho muri ibi biganiro, kuko nk'intambwe ya mbere mu gushyira aya mategeko yatewe, ariko kuyubahiriza bikaba bikiri ku rwego rudashimishije hakurikijwe ko abafite ubumuga bafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi, baba mu mijyi cyangwa mu byaro. Harakoze cyane Vincent Niyibizi. Nk'uko mumaze kumenyera rero kuri uyu munsi wo kwa kabiri tuba dufite amakuru arebana n'ubuzima. Kuri uyu munsi mu makuru y'ubuzima, mugenzi wacu Debbie Console Iradukunda hagiye kutubwira uko wakora ubutabazi bw'ibanze ku muntu urwaye umutima. Reka tumuhe umwanya.
mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira Royal TV. Uyu ni umwanya wahariwe ubuzima bwawe, ni umwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima, aho tugaruka ku mirire, imibereho yanyu ya buri munsi ndetse n'ibindi. Muri kino gihe hakunze kuvugwa cyane ibibazo by'umutima kandi bigahitana abatari bakeya. Ese ni gute umuntu amenya ko umuntu yagize icyo kibazo cy'umutima? Ikibazo cy'umutima nagira ngo mbanze mbabwire kwanza ikigiteye. Umuntu agira ikibazo cy'umutima iyo imiheha igaburira umutima izibye mu buryo butunguranye, uretse ko hariho n'ibindi bibazo bishobora gutuma umutima udakora neza. Ibi bizakubwira rero yuko umuntu agize ikibazo cy'umutima. Icya mbere, ababara umutima iruhande rw'ibumoso, acika intege cyane, iyo umutamuramiye yikubita hasi, ahumeka nabi. Iyo rero atabonye ubutabazi bwihuse, atakaza ubwenge, usanga afite n'ibimenyetso bigaragaza ko afite umwuka mukeya, oxygene. Hanyuma uko bigenda bitinda, guhumeka bigahagarara, umutima ugahagarara, bikaba byamuviramo urupfu. Ese umutabara ute? Umuntu wagize ikibazo cy'umutima, icya mbere ukora iyo ubonye agiye kwikubita hasi muri kumwe, uramuramira kugira ngo utikubite hasi. Ikindi uhita umutabariza, kuko abo bantu bafashwe n'ibihimba bikomeye by'ingenzi by'umubiri. Ikintu wihutira no kubatabariza. Iyo umaze kumutabariza rero, iyo ataratakaza ubwenge, umwicaza umuseguye, umuryamisha umuseguye, agasa n'uwicaye kugira ngo ahumeke neza. Hanyuma iyo aramutse atakaje ubwenge, umuryamisha umurebesheje ku ruhande rw'ibumoso, ukafungura imyanya y'ubuhumekero. Ikindi umukorera ni ukumuhumuriza iyo ataratakaza ubwenge. Ibyo byose rero iyo bibaye, akanga guhumeka bigahagarara, n'umutima ugahagarara, ukangura umutima, ukakomeza ukamuha umwuka ukangura umutima inshuro 30, ukamuha umwuka inshuro 2, nanone kugeza igihe ubutabazi bwisumbuye buhagereye cyangwa se atangiye guhumeka. Nizihe nama rero watanga ku bantu muri rusange? Abantu inama twakwigira twese nuko twakwirinda ibifungurwa birimo amavuta menshi, cyangwa se tukirinda umubyibuho ukabije, tugakora imyitozo ngororamubiri. Ikindi ni uko abantu iyo bafite ikibazo cy'umutima babizi, bakwivuza, bajya kwa muganga, hanyuma muganga yaba yabandikiye imiti bakayifata neza. Harakoze cyane Debbie Console iradukunda kuri iyo nkuru irebana n'ubuzima yaduteguriye. Reka rero twongere tunyuze amaso mu butumwa bugufi mwatwoherereje. Ngo mwiriwe, mumbabarire, ibyo yasabaga ntabwo biri buze gukunda, uraza ko twihanganira. Hanyuma rero hari n'undi watwandikiye aratubwira ngo ni Maurice ugarutse, ngo ibyo bitaro ibyo bitaro byakira mituweli tuzakubariza. Hanyuma hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe Royal TV, turabakunda kubw'amakuru meza mutugezaho, ariko muzadushyirireho na gahunda y'amakuru mu rurimi rw'igiswahili. Murakoze. Ngo nitwa Amani Mageza.
urakoze cyane Amani, ubwo ababishinzwe barabyumva bazabikemura. Hari n'uratubwiye ngo twishimiye amakuru mutugezeho, nitwa Theo ndi Cyanyonga. Twishimiye ubwo bufatanye Uganda igiye gufatanya n'u Rwanda, twizere ko bizavamo umwanzuro mwiza uzarushaho guteza imbere abafite ubumuga. Hanyuma hari n'undi utubwiye ngo mwiriwe, twizeye ko uwo rwiyemezamirimo azaduha serivisi nziza nk'uko twari tuyimenyereye. Murakoze cyane nawe. Hanyuma hari n'undi utubwiye ngo ibyo bitaro ngo byahawe rwiyemezamirimo, ngo twizere ko tuzakomeza guhabwa serivisi nziza nk'uko byari bikwiye. Ntago yashyizeho amazina ye. Harimo n'undi atubwiye ngo mwiriwe Royal TV, abafite ubumuga bagomba kwitabwaho. Ni Solange Rugende. Urakoze cyane Solange. Reka rero ubutumwa bugufi turabugarukaho mu kanya. Reka tubanze dukomeze mu yandi makuru twabateguriye. Nk'uko nabibabwiye mbere tugitangira aya makuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi gushishikariza abaturage gukoresha ibyakorewe mu Rwanda. Anasaba ko ibikorerwa mu Rwanda nabyo byacuruzwa ku giciro kidahanitse kugira ngo bihuzwe n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Ibi umukuru w'igihugu yabisabye ubwo kuri uyu wa kabiri yasuraga agace kahariwe inganda Special Economic Zone, nyuma akaza no kugirana ikiganiro n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gasabo. Jérôme Munyentwari yarahatubereye. Umukuru w'igihugu yabanje gusura agace kahariwe inganda Special Economic Zone, ndetse ashima urwego zimwe mu nganda zitunganya ibikoresho bitandukanye zigezeho mu rwego rwo guteza imbere ibyakorewe mu Rwanda, Made in Rwanda. Nyuma umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu karere ka Gasabo mu nama ya komite mpuzabikorwa y'aka karere. Aha umukuru w'igihugu yasabye abayobozi n'abatanga amasoko ya leta n'ayigenga gufata iya mbere mu gukoresha ibyakorewe mu Rwanda. So abantu ba procurement ndaza kurwana namwe rwose. Procurement igirana ikibazo na Made in Rwanda, ndaza kurwana namwe pepe. Ntabwo mbyemera, namwe ntimwari mukwiye kuba mubyemera. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabo gukoresha ibyakorewe mu Rwanda bireba Made in Rwanda bwamugaragarije ko bwabyumvise. Hagiye gukorwa iki? Twiriye gutekereza guteza imbere ibikorerwa iwacu kugira ngo turushirizeho kuzamura abaturage bacu ndetse natwe tukiteza imbere. Ku rundi ruhande ariko abaturage n'abayobozi bagaragarije umukuru w'igihugu impungenge batewe n'ihenda ry'ibikoresho nk'imyenda n'inkweto bikorerwa mu Rwanda. Ngiye usanga ishati yaho yo bakoreye mu Rwanda iragura 80. Ishati yo muri Nakumati ivuye hanze iragura 15,000. Ukibaza ese kubera iki ibintu byacu bidozwe ishati kuri 80,000, ipantaro n'ikote yayo bigura 500 n'ukurenga? Nukubera iki kandi ibintu bivuye hanze bigahenduka? Kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu ubwo yasuraga igice cyahariwe inganda yahavuye asabye abanyenganda gukora ibihendutse bishobora guhuzwa n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Tudashaka ko Abanyarwanda bakuburirwa imyenda, abantu bambaye bakayiboherereza, bamara kuyihaga bakayiboherereza, nta myenda bafite. Ngo tugomba kubaha imyenda. Abakora imyenda rero bakorere export, bakorere n'Abanyarwanda. Nitaba myiza ngo inahenduke. Ku byo guhenduka ni ukuvuga ko Abanyarwanda batazabishobora. Bashaka ku giciro kijya hasi, abantu benshi bagashobora kuba bagura. Kuba myiza kugira ngo nanone bisubize cya kibazo kibijya hanze. Hanze ntabwo uzapfa gutwara ibyo ushatse ibyo ari byo byose. Kuva iyi gahunda yo guteza imbere ibyakorewe mu Rwanda yatangira, hamaze kubaho imurikagurisha inshuro ebyiri z'umwihariko ku byakorewe mu Rwanda. Nyamara muri izi nshuro zose abaguzi bagaragaje ko bakomeje guhendwa n'iby'iwabo kurusha ibiva mu mahanga. Kugeza ubu mu cyanya cyahariwe inganda cyasuwe n'umukuru w'igihugu hakorera inganda 32 n'izindi zisaga 20 zicyubakwa, zose zigamije guhangana n'ibikorerwa mu mahanga muri rusange, ariko by'umwihariko zikaba zigamije guca umuco wo gukuburirwa wari warukamye umubare munini w'Abanyarwanda. Jérôme Munyentwari, Royal TV.
harakoze cyane Jerome Munyentwari. Mukomeje gukurikira amakuru kuri Royal TV, mushobora kandi kudukurikira muciye kuri internet ni kuri wa3.royaltv.rw. Reka mbere yuko dukomeza n'andi makuru twabateguriye tubanze dufata akaruhuko gato ko gutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya. Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big airplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. That's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Ukeneye kugira ubumenyi bujyanye n'icyerekezo. Umuryango w'ababyeyi apejerwa ufite amashuri yigisha imyuga aherereye mu karere ka Ruhango. Hari lycée de Ruhango Ikirezi ifite amashami ya hôtellerie et cuisine A2, construction A2, comptabilité A2 na tourisme A2. Hari n'ishuri ry'imyuga Emeru Intwari rifite amashami akurikira: mécanique automobile level 1 and 2, construction level 1 and 2, coiffure esthétique level 1 na couture moderne level 1. Aya mashuri yombi afite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. mu rwego rwo kunoza ibitaragenze neza mu iyandikishwa rya simukadi, nko kuba hari simukadi zanditse ku bantu batabizi zishobora kubakurura ibibazo binyuranye, urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA ruramenyesha abanyarwanda bose ko iki ari igihe cyo kumenya neza simukadi zikwanditsweho, izitari izawe ndetse n'izawe utagikeneye ukaziyandukuzaho. Fata telefone yawe, umurongo ukoresha ari wo wose, waba MTN, Tigo cyangwa Airtel, wandikemo akanyenyeri 125 akanyenyeri nimero y'irangamuntu yawe urwego. Urabona ubutumwa bukwereka simukadi zose zikwanditseho. Izo ubona udakeneye muri zo ushobora kuziyandukuzaho ku buryo bukurikira: urandika akanyenyeri 125 akanyenyeri 1 akanyenyeri nimero ushaka kwiyandukuzaho akanyenyeri nimero y'irangamuntu urwego. Uwatungurwa no kubona simukadi imwanditseho y'ikigo cy'itumanaho adafitiye nimero akoresha, yakwegera ibiro by'icyo kigo cy'itumanaho bimuri hafi bakamufasha. Icyo gihe simukadi izakwandukurwa ihabwa uyikeneye cyangwa ivanywe ku murongo. Ubu butumwa mubugejweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Nyuma rero yo gutumikira abadutumye, reka dukomeze mu yandi makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda twabateguriye. Mu makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda, reka tuyahere mu Bufaransa. Wahoze ari perezida w'Ubufaransa Sarkozy kuri ubu arashinjwa kuba ishyaka rya UMP ryarakoresheje imibare itari yo mu rwego rwo kunyereza amayero agera kuri miliyoni 18 mu gihe yiyamamazaga mu mwaka wa 2012. Gusa ibi ni birego Sarkozy ahakana, avuga ko atarazi ibijyanye n'iryo sesagura. Nicolas Sarkozy akaba yaratsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu ubwo yari ahanganye na François Hollande. Ubufaransa ubusanzwe bushyiraho igipimo ntarengwa cy'amafaranga akoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza. Sarkozy akaba abaye umuperezida wa kabiri ujyanwe mu nkiko kuva mu mwaka w'1958 kuva Ubufaransa bwaba Repubulika. Wahoze ari perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac nawe yafunzwe igihe kingana n'imyaka 2 mu mwaka wa 2011 kubera kunyereza umutungo ndetse no kwirengagiza icyizere abaturage bari bamugiriye.
Naho mu yandi makuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuririmbyi Madonna yavuze ko agiye gutunga abana babiri b'impanga b'abakobwa b'imyaka 4 Esther na Stella baturuka mu gihugu cya Malawi nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bibitangaza. Ubuyobozi bwo mu gihugu cya Malawi, igihugu kimwe mu bihugu bikennye cyo mu majyepfo ya Afurika, bemeje ibyayo makuru y'icyifuzo cy'uwo muririmbyi ukomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi mu muziki wo mu bwoko bwa pop kurera abo bana babiri. Abo bana bakaba bagiye kwiyongera ku bandi babiri asanzwe arera nabo yakuye muri icyo gihugu cya Malawi. Naho muri Afghanistan igitero cyagabwe n'umwiyahuzi mu mujyi wa Kabul muri Afghanistan abantu 20 bapfuye abandi barenga 45 barakomereka nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano muri icyo gihugu. Gusa kugeza ubu biravuga ko umubare w'abantu bakomeretse ushobora gukomeza kwiyongera. Kugeza ubu kandi nta mutwe n'umwe urigamba ko ari uri inyuma y'icyo gitero nk'uko ubundi ibitero nk'ibi iyo bibaye hari umutwe runaka uhita ubyigamba. Iki gitero cyabaye nyuma gato yaho mu ntara ya Farah hari hamaze kuba ikindi gitero kikigambwa n'abarwanyi b'Abatalibani. Ni kuri inkuru dusoreje amakuru ku buryo burambuye twari twabateguriye, ariko mbere yuko dutandukana nk'uko nakomeje kugenda mbibasaba, reka tubanze twongere tunyuze amaso mu butumwa bugufi mwatwoherereje. Hari batubwiye ngo mwiriwe, ubwo bufasha ni bwiza kandi turabwishimiye, nanjye byambayeho mbura uko mbigenza, ariko noneho menye icyo nzajya nkora nibyongera. Ngo ni Jody Igisenyi. Hanyuma harimo n'undi watubwiye ngo mwiriwe, twizeye ko ibyo bitaro bizatanga serivisi irenze kurusha iyo batangaga, cyane cyane mu kubagwa. Ndabakunda, mugira ibiganiro byiza. Ngo ni Bashir. Urakoze cyane Bashir. Hanyuma hari n'undi utubwiye ngo mwiriwe, mwiriwe Royal TV, turabakurikiye ku makuru meza mutugezaho. Ni Pascal Musanze. Urakoze cyane nawe Pascal. Hanyuma hari n'undi watubwiye ngo nyamara turabasaba, ntabwo turimo ku message ntabwo igaragara cyane, irafatanye cyane. Hari n'undi batubwiye ngo ni Najat mu Biryogo, ngo made in Rwanda turayishyigikiye kuko izateza imbere ntabwo ndi kubona neza ibintu yanditse, gusa icyo yavugaga ni uko ashyigikiye gahunda ya made in Rwanda. Ngo mwiriwe, mwatubariza niba mituweli izemerwa. Tuzababariza rwose, muhumure, mu makuru ataha muzabimenya. Hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe, ngo twizere ko ibitaro by'Umwami Faisal bizakomeza gutanga serivisi nziza nk'uko byari bisanzwe. Ndabona zimwe muri message mwari mwatwandikiye dushobora kuba tuzicishijemo amaso zose. Hari undi watubwiye ngo ubwo se Rwanda rugufi ruzongera kwivuriza Faisal, ngo ni Fulgence i Gatsibo. Ngo mwiriwe neza ko ntabwo nawe message ndimo kuyibona neza. Hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe Royal TV, turabakunda kugwa makuru meza mutugezaho, ariko muzadushyirireho ngo muzatubarize. Nawe message irafatanye cyane, ntabwo rwose turimo ku abantu mwagiye mwandika message zifatanye biratugora kuzisoma. Mwakoze cyane rero mwese kutwoherereza ubutumwa bugufi, abo ntabashije kubusoma mu twihanganire, muzasomwa mu makuru yacu ataha yejo mu gitondo isa moya. Mbere yuko dutandukana rero, reka mbibutse zimwe mu ngingo zigenza amakuru yacu yo kuri mugoroba yibanzeho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi gushishikariza abaturage gukoresha ibyakorewe mu Rwanda, anasaba ko ibikorerwa mu Rwanda nabyo byacuruzwa ku giciro kidahanitse kugira ngo bihuzwe n'ubushobozi bw'Abanyarwanda. Urubanza ruregwamo Suryetona Jean Claude Seyoboka kuri uyu wa kabiri rwakomereje mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kanombe. Ibitaro by'Umwami Faisal byeguriwe abikorera. Naho hanze imipaka y'u Rwanda mu Bufaransa twabwiye ko Nicolas Sarkozy wigeze kuba perezida hagiye kujyanwa mu butabera gukurikiranwaho ibyaha byo gusesagura umutungo w'ishyaka UMP mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2012.
Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye mwese twari kumwe, ndabararikira kuza gukurikira andi makuru ejo mu gitondo isaa moya. Njye na Rose Nishimwe, mukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro bitandukanye Royal TV yabateguriye. Patrick, soje ntari